Croeso I bawb I Nghanolfan Mileniwm. Chi yma, wrth gwrs, llongyfarchiadau mawr I chi gyd am gyrraedd y Rownd Derfynol dros Gymru gyfa a Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd Criw Mentrus 2017. The Enterprise Supers competition is part of Big Ideas Welsh project, of course, and it's a campaign by the Welsh Government to support young pupils from the age of 5 to 25 to increase awareness of entrepreneurship and to explore business ideas. Well, it's really great, isn't it? It's part of us changing the school curriculum to make sure that the children are much more engaged in the world of business, the world of work, and you can see their enthusiasm. It's really hard to stop smiling when I was looking at all their faces. I've just been talking to some of the teams. So this is just all about getting them to understand what running a business is all about and how creative they can be, and that they've got the ideas to make the next big Welsh company. So it's really an important piece of learning. Fy rôl I heddiw, dwi'n brif feirniad y Cystadleuaeth, heriol yma i'r bobl ifanc. Dwi newydd gwblhau rownd gyntaf beirniadu a mae'n mynd yn wych. Mae'n mynd I fod yn ben tost achos mae safon y cynnyrch yn ardderchog, mae'r plant yn frwdfrydig, dwi wrth fy modd bod ein dasg anodd iawn. Mae safon yn uchel, ond beth sy'n hyfryd hefyd yw sut maen nhw wedi defnyddio'r cynnyrch I helpu addysgu nhw, ac mae'n amlwg bod nhw wedi gwneud yn y dosbarth gan ddod â mathemateg a llythrennedd a rhifedd mewn i'r holl beth. So mae'n fwy na dim ond y cynnyrch, ond mae'r cynnyrch ar ben hunan yn eithriadol a safonol. Da ni'n ysgol Llanefydd a da ni'n gwneud cychwynwydd Cymraeg, Nadoligaidd ac pethau eraill hefyd. Da ni, hefo'r busnes yma, da ni wedi dysgu rhifedd, dylunio technoleg, celf, a rhifedd. So mae'r busnes wedi bod yn handi. Wel, ni yw Ysgol Pentreucha, da ni wedi gwneud cynnyrch o fwrdd a caws. Y beth sy'n sbesial am bwrdd a caws ni, mae gen ni stori arbennig tu ôl iddyn nhw. Felly mae yna stori tu ôl, felly athon ni ar drip I chwarae Llanberis a nathon ni weld yr holl gwastraff llechi yna. Felly nathon ni feddwl beth fyddwn ni'n gallu gwneud hefo'r llechi yma a ddod I fyny efo bwrdd a caws. Da ni wedi dysgu llawer trwy wneud y broses yma, ond dwi'n meddwl un o'r pethau pwysica a dwi'n siŵr sef pawb yn y stondin yn cytuno efo fi ydy bod ni yn gweithio mewn tîm a busnes yn tyfu lot cynt. Mae'n ffantastig yn gweld plant trwy Gymru gyd yn gystadleuaeth efo'i gilydd o'r gogledd i'r de a ti'n bod a cael y plant I gyd yn minglo efo'i gilydd, dda gwych. Well, they're fantastic, aren't they? I'm just grinning like a Cheshire cat here because just them brimming over with enthusiasm, and you can see all their great ideas and how, you can see how it's unleashed their creativity really. And a huge thanks to our business sponsors and to all the schools who've taken part, because it's no small effort to get them here. But some of the ideas are just amazing, and I'm sure we'll be seeing them in the shop shortly. Felly enillydd y Genedlaethol Cystadleuaeth y Criw Mentrus 2017, the national winner of this fantastic competition for 2017. Ysgol Pant y Go! Rydyn ni'n teimlo reit dda am bod ni wedi ennill. Wel, da ni wedi bod yn gwneud llawer o bethau, ond o'n i wedi enjoyo bod mewn y fanna yn clywed na ni wedi ennill, ac oedd wedi bod yn anhygoel ac oedd o'n brofiad arbennig iawn I gael ennill. Enillwyr Criw Mentrus 2017!